Osjećamo se lepo što smo deo ove blokade, što smo deo celog ovog društva. Voljeli bismo da živimo prosto u zemlji u kojoj institucije svaka radi onaj posao za koji je zadužena. Da radi nezavisno i bez korupcije i bez pritisaka sa strane. Studenti moraju znati da ovo nije samo njihova borba, oni su deo univerziteta, njihovi profesori, istraživači, svi smo mi zajedno sa njima u ovoj borbi. Osjećam se veličanstveno. Ova akcija, koliko god ona bila lepa, ovako i pozitivna, ipak je naporna s obzirom to da mnogi ostaju ovdje preko noći, tako da znači, mislim, podrška i od njih i od bajkera i tako dalje i od naravno poljoprivrednika. Tako da svakako svaka pomoć užasno znači.